Ka Meghalaya User Forum ka badi ka kenhun jeng ki beriau ki balalan na ka jingsha te syakum ha drugs. Ka penpau ba ki daptang na ka jing babe, halor ka jing jiet bakla ya kelinti, bat ngop ha ka jing di drugs ha ka por ba ki dangdon ha ki school. Ya ka ni ki dikhot ka MUF ki la penpau ha ka awareness program ka la penlong da ka senglong kmi jong ka snong nongra, ka bla kershan lang da ka dor ba snong nongra shalong. Ya ka ni ka awareness program la penlong ha ka live hotorik ulber ha St. Dominic Higher Secondary School, kebelawan menyusun mentalang ki kena school naduk kelas 5 haduk kelas 10 kinong hikai bad kumjuru ki kimi ki pa jong ki kena school ki dikhot ki bla jingkren ki layatu ba kelas dang bendi eu drugs naduk ke por bagi dang don school haduk ban poi shaduk ki kerdan pule BA kelapin pa ya ke jing babe halor ke jing jiet bakla ya kelenti ya men ba ki dang don hagi school bad ke jing bam sengap ya ke jing sneng jing kraw jong ki himmen bad ki kimi ki pa kumta kila kintui ki kena school ba kim dai ben jit iklinti ki babakla henry ki ben ko ngu ya ki jingsneng jing kraw jong ki mi ki pa bat kumju jong ki no hikai ban lan na kinu ki jingsniu ki ben wanra tang ki jing babi ha ka jing im hadin habut Pitip kuno ngadi drugs nadu kelas 7. Pitip kuno ngin cek lingkong ha kapor pangasong kelas 9. Ha kata kapor bayai sangkai seklaw untuk habo anta school boarding school. Por bay songkai kita don ngawing kenting bababro hang mangi tenat nanta na gruben ngata rong badung drugs ngai le dei por boyo dum da drugs song time ngan nur ba gi te boy ting terni ron tang bendung le dei ro tie ngale no ngong da ngan nur dung le ne tamang tip la da ngam dung drugs lang da ngaladu ti sia perlok ndon betre suro benyelang perlok ronga ndon bay tre suro benyelang perlok ronga tangale no ha kadon ro ngatang cik badon kita ha badon ngata bangse ra yela dero ngan po nang dung ra kata ka porong sim dung la kadung di nang ta kasdang ka story jong akum no bangan dung drugs ka bosusi kalong bang yang nang cik ngak sam yo akhir apa kata ngala dung ye ka tei ngla pensi tei bin yo dung yela dei tam hadu kata ngata yang ngatrai tang kertiang non kan mau kanai ka bang kwa ong episia ba jeri la ila keren episia ba yi ting tiang ka jelong kena idum titra Yenum tip la bagi la kerni na yin yet ha kerente jang cegerni tambah ya mementa dia pressure kecin siap pencuai lan dia kabor ke bawan na hiperlok yele bengkir kam kilong kete ngan keren be ikane namar tang sumare ki samla pin sedang edon samla manula don samla le gini ke semai le lama mo kisenrang ro namar kecuk menta ke bestiat tang mare lang samla menta ladon ke jenis songkha songma Pitip ni yang berkatini sebenarnya si doka jin songkha ki kena hami kelaya ke ko ha takadau pisia tang mari don samla don samla ubapan ni kein ke ba kabalong very nong no kabalong kentang ha unpan ya pisia pi habla ben ong no komik to kijin pencoy la don bun bahagi kena kenti ki basdang di drop tang lam ta samla penmat samla ngop lang to kumi kita pidi bentir ya ke songkha songman pidi ben pikir ba la do usen rang batang suyi perlok lapan ni kein ke bakentang pisiang kumnia buat duwe da mo ngani tu ngai pe nama hakapor jom pisia menta pila setiap ronga kok por bayalang samla mai ni ngayalang mentak ngai obat ketei hadin sausnya kong di obat ketei hadin kanosnya kong ngasen lah Atarai tip kumnokin saus niam san niam. Penyam keling ba paper bay lang samla adin kan nos niam di obat te. Saus niam nyos niam. Pe kam mistiak. Pe keleng la ba mai nanai ba mai adin kan nos niam di obat ti samla no pi. Sam niam. Isi yang nganu benong 3 days la obat te. Dinai senel adon na ba obat te nai. Ngam ben le pisia kacuk kacung pisia kadi ke bestiak. Mensua idon lagi personal diary itu menta kasngi kedu kesemai yang menta kasngi udeng lile samla yudu kan penyak kita batkumi kita ki diary ni isi je buri ladon babule isi je domba silong yang kongasan silong yang ba menta pagi kena kat paci upload di Facebook upload di Instagram dan balai le phone yang perlu ya like itu kadang balai le kata yi perlong ka kacuk cong pisia long very vulnerable bahamanta takadau kecil cit ke cong pisia kadon ka kentin boong depareng ngatip ya kebakeren mai pisia pila benong kecil im conga it's my life it's my choice
kenal pada gawi tim pareng bohong. It's your choice. You are free to choose, but you will never be free from the consequences of your choice. Kat ba pijit mentani pin kej di yuso. Pin kej di yuso. Ki perlok jonga kumbong matut ni ki DSP bor basyong kelas 12 badan re-examination ladan dan ranga ki don ki IES ki jong PCN ni adu mentah po pas kelas 12 re ya bod do langa na start ba kacabing na start na dong syadong tambah hak kacin baklatiet jong ngata formal school pitip bonda ailat ubli nga bari mi kwa leng ing mentah cukup ben kelam majik I want to go back to class 7 pitip niam nadu class 4 adu bi nampak cuan second re kacin jong kata kli jong tambah poor decisions in life. Tak ada yuan menai ke ni ke awareness dia PCN namar ke HIV, ke drugs, ke hepatitis C, ke TB, ke jempang ke tak baik nak semula. Kini baru pergi diri choices ke TB man tetoi ila benbo. Tambah nak ke HIV namar belak terut kemian ila benyo si bon mak ke jempang. Tak ada ke choices ke si ke congi. Focus on your dreams. Pikwa benlong in dalah he. Pikwa pidi men pej ye ledai. Mentang khasan seniam khasau seniam ngapa benlong iya mentan si suruh kum kopor cungi tang mare he ki kimi skua long doktor skua long engineer mentala bun geng pinhap punya fokus to HIV di kenyang supaya lihat ya kaborman jong brio ke kaborman danam di por bangi yopang danam di por bangi mdi dawai danam di por kejami kaman itu kan korban. Mo, dibalik percaya lagi. Oh, very good. Arung ni penyang pada hapo kamar jungi. Tombor ni ulek percaya ni pentelon. Ya gitu ki. Very good. Ya ki bormet badan amat jong ubrio. Mo, nak clear am? Dejayu na telon ke bormet. Yo pergi jingpang. Sudu am, sudu nam. HIV dia kenyang, ubalik percaya ke bormat, pernah buah bormat jungi kibriu. Ada rung ni kenyang HIV ulek percaya gitu ki, pentolot dia gitu ki, bormat. Sudu am sudu. Sekarang mana ni dan peluang aware ini bisa berubah. Hajungnya we have to make decisions for healthy choices. We have to jet ile positivity. Nama hangpol badang kan school ah. Kadang kepat jom ke brain ini kepat, basit dia ka risk taking, boben berpersangit ini bermain, ke develop loy. Tamai kumno bangin judge pada, bangin shame decision balak hamhe pada, katu pada ka develop kamslam, halut apa apus namai. Takada dengan kena, dang le kumar, dang le songset kami dan jemput berkat lah. Mal bapa tu kau pat joka jaga ini tempat develop market. Dia mutai, apa mutai pak? Kini kita pang jingkumi dan dawai dah. Sains tempat lara dan senang dawai mentang pang jingkumi mah. Mendera kau amba mentah mengangat dan pang jingkumi yang di dawai jangan ajar. Mendera mentang mengangat dan dia pang apa cuma. Kalau incurable, progressive. Kemudian pada niat ini kata dan mentara sedang suara kakian hari poyu pinja hari poyu drugs tuang kontak mereka kata wajib jinglong lu lingkong suara sedang talk banyak projek school hadir talk dan meet sino hadir poyu dia hadir poyu to tuang kontak di jinglong lu tuang kontak buat mengiru masai po banginan sedang lingkong ni nimju poyu berkat sama masai bangin poyu to poyu dia mah tuang kontak hadir ke sitong lupa, kini ke Jepang kamu ikan mengidai, kini ke Jepang kamu long cunning, baffling and powerful. Kebasalah, kamu bergumar kli, bat kabalong kakam dan buat pelat penyi. Hadir ba ayat itu kan yang buat orang supaya pasang DA, pasang D tikam, ini mengambil kan orang school, pasang top dia, pasang tu. Sedang syukur di parlok di bayi macam namanya bisa untuk banyak itu jadi demi jong ki jenis ni bang mudah rela jong ada lu katu jika yalam yang asli jenis ni ba yalam yang apa pun long yap itu jadi long beriu jong
jumlah kun tentang lagi menyelam di para jumlah men menyelam di para jangan ke tunggu perkat kan ini lejong penyap dari jumlah beliau jumlah jong dia lalu nanti tu jenis new ibarat kita adalah apa yang ke buat apa yang semua emang lah ya rumah dia apa yang buat apa yang si lalang mampu apa jadi dia seni itu lalu kan juga cuma layak itu new begin baru apa yang buat kelas apa yang buat pengalah PKI yang seni ini yang lebih perhatian kayak baru fleksi dengan yang membuat cuy na apa yang lain kita ambil baik dalam cuy baik beli doa na dalam mengelai dan jadi apa pelan lebih kan dia kita ingat antara cuy lah tuan yang sini dia cuma lasai layan bangun beli deh ayat yang apa lalu pendidikan dia apa menjadi habis termasuk karena rehab ni yang kedua juga support group sama di members sama di nanti members kita dengan penuh yang kena kun men bayi macam baik yang terjengin macam di karena yang lasang baik terjengin lasang ada jadi lasang yang lasang wan yang termasuk buat ni kecing babi kecing nama kita mantek di perlok itu beri sebentar muswa kontak lah periode ke am kecing ini lah periode dengan apa yang trong trong sạo ni ke wadah lah pun baik kecing dulu bang benar kita di mana trong orang sekolah macam pak mam kuliah am kacung buat trong am kuliah macam ada di mobile yang sendiri dan ada terang mas pagi kali baik dalam hal yang trong dan terasa tinggi kali macam ada mata ada interest teman nak kecing leh teman kecing yang kecing bakla ada jit yang di teman kecing yang trong kayak lang ngas kamu yo orang leh dia mengakuan di sini